Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before. Evo nas na drugoj lokaciji, također smo došli odabrati majku maticu. Sad ćemo vidjeti, imamo tu jednu kandidatkinju koju smo već snimali, koja je bila izašla fenomenalno iz zime. Tu smo kolega i ja ću snimati, on će da pogleda u kakvom je stanju. To je ova tu zajednica Karnika, tako da evo možemo krenuti da vidimo u kakvom je stanju, koliko ima legla i meda. Toliko je napredovala da smo ju morali čak proširiti na 3. nastavak. Donijela je i meda. Također smo ju hranili sa proteinskim pogačama. Da vidimo kako je stanje sa pogačama. I njih su pojele. Izgleda da su i 3. nastavak napunile. Kao što se može vidjeti tu. Konkretno ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ulica pčela. Pa da vidimo kakva je situacija sa medom. Da li su uspjele donijeti i med. Ovaj nastavak je stavljen prije nekoliko dana. Da je malo podimimo. Pčele su mirne, trutovi lijepo hodaju, uživaju. Evo ga, ima, lijepo se vidi i nektar. Znači pčelice su vrlo zaposlene. Evo, tu je već nektar krenuo lijepo. Da vidimo kako je dalje situacija. To je već sve lijepo puno. Evo, tu imamo i lagano trutova, što znači da zajednica obiluje sa svime. Evo, već je krenulo gore i da proširuje sače kako bi napunila sa nektarom. Da vidimo dalje situaciju. To je, već ima i zatvorenog legla. To je bilo predivno, stvarno. Da vidimo kako je s druge strane. I tu je sve zatvoreno, znači ne može biti ljepše. Idemo dalje. Sljedeći korak. Tu je već lagano i nektar. Također zatvoreno leglo. Dobro. Pčelice lijepo rade, vidi se na ovom. Znači, nešto dobro medi. Čim su ovako pčele nagrnule. Još jedan nastavak, jedan okvir pun legla i trutovskog legla. Čim pčela gradi toliko trutova, znači da obiluje sa nektarom, sa unosom. Idemo dalje. Tu su lijepo proširile i počele puniti nektar. I tu je nektar. Lijepo to izgleda. Znači pun okvir. Reklo bi se skoro pred zatvaranje. Evo još jedan pun nektarom. Danas, kao što smo rekli, je 13.4. Dan je idealan, ima negdje oko 20 stupnjeva. Idemo dalje da maknemo sad taj 3. nastavak.
Pčele stvarno lijepo zuje. Možete čuti tu muziku. Idemo da vidimo situaciju. Naravno tu je sve već puno pčela. Kao što rekoh, genetika daje rezultate. Pčele su mirne, malo ćemo ih svejedno podimiti da ih ne gnječimo. Da vidimo kako je stanje sa leglom tu ili sa nektarom. Evo ga, tu ima nešto legla. Ali većinom već pune nektar. Jednostavno izgleda da je velik unos proljetne paše. Idemo dalje. Da se ne bi iznenadili da nije već čak i u rojevnom. To bi bilo. Evo tu se čak i vidi možda nekakav zvončić, šta li je to? Pčele su baš aktivne. Ima i zvončića. Idemo dalje. Matica je do. Treba obuzati ovoliko pčela na jednom mjestu. Da vidimo dalje situaciju. I tu ima. Ovdje je izašlo leglo i Ima zvončića. Dobro. Da vidimo sljedeći okvir. Definitivno pčele obiluju i sa nektarom i sa peludi. Da vidimo kako je tu stanje, da li ima koji zvončić. Idemo na sljedeći. Nektar i med. Ovo je kompletan pregled. To je sada vrlo bitno odraditi da nam se pčele ne bi izrojile prije bagremove paše. Dobro, to smo odradili. Ostao još jedan nastavak. Da vidimo, ovo je bio plodišni, koji je u biti na kraju medišni i sad dole imamo glavni plodišni nastavak. Matica je dole u donjem nastavku. Da vidimo kakva je tu situacija. Ovu količinu pčela stvarno treba znati i iskontrolirati. Ako ste zakasnili, vjerujte da ćete imati vrlo brzo pčele na grani. evo prije 2 dana je. Evo, prije 2 dana smo stavili satnu osnovu. To je 4. I 4 satne osnove su već izgradile. I zaležen.
Evo čak kaže kolega i da su zaležene, što se može vidjeti. Tako to izgleda. Vosak mora biti kvalitetan. Najbolje da imate svoj vosak. Da lijepo to izgleda. 10. okvir legla imamo zatvoreni. Idemo dalje. Da vidimo tu situaciju, eto i ovo je izgrađeno. Super. Lijepo to izgleda. Zaležen. I taj okvir znači zaležen. Ima jajašaca. Dobro. Gledamo dalje situaciju. Da nema već koji zvončići ovdje. Dobro. Moramo vratiti sve kako je bilo. To je i 3. satna osnova koju su izgradili. I 4. Jako velika snaga se krije u ovoj zajednici. Neki bi napravili od ove jedne još 2, ali pošto mi želimo dobiti med, a također i testiramo i genetiku, pčela mora biti mirna, mora biti produktivna, mora biti otporna na bolesti, što smo već vidjeli u proljeće da je, sa izlaskom iz zime. Izašla je na 10 okvira LR-a iz zime. Stavit ćemo okvir sa peludi na 10. mjesto da odblokiramo plodište. Da vidimo sljedeći okvir. Dobro, ovdje je sve već zatvoreno leglo. Da vidimo tu. Isto zatvoreno leglo. Maticu niti ne pokušavamo tražiti, nema smisla. Bitno je da vidimo da li ima zaleženog novog sača. Evo još jedna satna osnova. To je 4. satna osnova. To je ta 4. koju smo rekli i nju su skoro izgradile do kraja. I ostaje zadnji okvir. Evo, matica ima dovoljno mjesta da zaleže. Stavili smo joj u donji prvi plodišni nastavak 4 satne osnove, matičnu rešetku, tako da matica je dole u prvom nastavku i sad ćemo vratiti sve nazad kako je bilo. Malo ćemo ih podimiti da ne bi ih gnječili. Ipak su tu naše pčele. Dobro. Evo kolege, nadam se da vam se dopao ovaj video. Malo je duži, ali zato se to zove kompletan pregled pčelinje zajednice na 13.4. moguće majke matice, rodonačelnice, koja bi nam mogla poslužiti za uzimanje genetskog materijala u ovoj 2025. godini.
Ako i vi imate ovakva društva ili ovakvu zajednicu, mislim da vrijedi nju ispratiti do kraja i onda od nje uzeti genetski materijal. Vjerujem da svako ima na pčelinjaku barem jednu ovakvu i zato je moj prijedlog da treba svoju genetiku pratiti, pisati i na taj način doći do kvalitetne genetike. Eto ga, medno kolege, i vidimo se na sljedećem videu. Shout to the Lord, all the earth, let us sing.